iby'agaciro kuba wahisemo neza cyane kudukurikira ku mbuga nkoranyambaga zacu ziba zigiye zitandukanye. Uyu munsi turi kuwa gatatu tariki ya 29 Mata umwaka w'ibihumbi 2026. Ndabasuhuje, njye nitwa MC Derrick, nkambazaniye bimwe mu biri kugenda bicaracara ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye. Ku buhanga bw'ibyuma tukaba turi kumwe na Eri Iradi. Amakuru y'uyu munsi munyemerere duterurire kuri iyi nkuru, aho Arikepiskopi wa Kigali hakaba na perezida w'inama y'abepiskopi gatolika mu Rwanda Antoine Karidinali Kambanda yagaragaje ko gatanya mu muryango bigira ingaruka ku bana cyane, kandi hari kimwe mu bibazo byugarije umuryango nyarwanda gikwiye gushakirwa umuti. Yabigarutseho kuwa 28 Mata 2026 mu nama yiga ku bibazo biri mu muryango nyarwanda n'uburyo hashyirwa imbaraga mu kubikemura bigashakirwa igisubizo. Antoine Karidinali Kambanda yerekanye ko bimwe mu bibazo umuryango nyarwanda ufite harimo amakimbirane yo mu ngo, hari naho ageza ku kwicana, ugasanga umuntu yiciye uwo bashakanye cyangwa bagatandukana. Ibi bikaba bigira n'ingaruka ku bana baba baragiye babyara. Karere ka Musanze abaturage bakaba babangamiwe n'ikiraro kibateza impanuka. Abaturage bo mu murenge wa Muhoza mu karere ka Musanze bavuga ko batewe impungenge n'ikiraro gihuza imidugudu ya Buhoro na Kabaya, kubera ko kimaze kuba ikibazo gikomeye mu mibereho yabo ya buri munsi, aho kibateza impanuka ku buryo hari moto enye zaguyemo mu gihe cy'imyaka 3 n'umusaza waguyemo arangije aravunika. Iki kiraro giherereye ku mugezi wa Muhe, aho mu bihe by'imvura amazi ava mu birunga hasandara agakwira hirya no hino, bigatuma kwambuka bigorana cyane. Mu gushaka uko bakemura iki kibazo, abaturage bishyiriyeho ibiti bibafasha kwambuka, ariko bavuga ko nabyo byamaze gusaza ku buryo aho kubafasha byatangiye kubashyira mu kaga. Bakaba basaba ubuyobozi ko bwabafasha bukabubakira iki kiraro. Ibindi bikomeje kuvugwa, u Rwanda rwatangije uburyo bushya bwo guhangana na malariya. Ikigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima RBC cyatangije uburyo bushya bwo gukoresha imiti igamije guhangana n'indwara ya malariya, mu rwego rwo kwirinda ko umuti umwe ukomeza gukoreshwa cyane bikagabanya ubushobozi bwawo mu kuvura iyi ndwara. RBC ivuga ko gukoresha ubwoko bumwe bw'umuti usanzwe umenyerewe nka Coartem igihe kirekire bishobora gutuma agakoko gatera malariya kagira ubudahangarwa kuri uwo muti. Umuganga ku kigo nderabuzima cya Shyorongi Habimana Pierre Celestin yavuze ko ubu buryo buzafasha kuvura neza abarwayi no kugabanya ibyago by'uko malariya yakomeza kwihagararaho imbere y'iyi miti. Duhinduye ingingo mu bindi bikomeje kuvugwa ku mbuga nkoranyambaga, abakora igenamigambi ry'imijyi basabwe gufasha gushyira mu bikorwa ibishushanyo mbonera. Abahanga mu igenamigambi ry'imijyi bagize urugaga rw'abagenamigambi b'imijyi mu Rwanda, Rwanda Urban Planners Institute, bibukijwe ko bafite uruhare rukomeye mu kugeza igihugu ku ntego ya 70% by'abaturage bagomba kuba batuye mu mujyi muri 2050. Mu gihe u Rwanda rukomeje urugendo rwo kugera ku ntego yo kugira 70% by'abaturage batuye mu mujyi mu 2050 bavuye kuri hafi kuri 27.9% mu 2026. Abahanga mu igenamigambi ry'imijyi bafite uruhare rw'ingenzi mu gushyira mu bikorwa iyi ntego. Iyi ni gahunda ishingiye ku cyerekezo cya 2050, viziyo 2050, igaragaza ko iterambere ry'imijyi hari inkingi y'ingenzi mu kuzamura ubukungu bw'igihugu.
ibi byagarutsweho cyane mu mahugurwa yabanjirije inama y'inteko rusange y'abagize urugaga rw'abahanga mu igenamigambi ry'imijyi mu Rwanda yabaye kuwa 16 Mata 2026. Ibindi bikomeje kuvugwa ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye nuko abarobyi babiri b'Irutsiro bafunzwe bazira kuroha mugenzi wabo mu mazi. Twizerimana Vincent w'imyaka 25 na Mutabazi Daniel w'imyaka 24 basanzwe bakora akazi k'uburobyi mu kiyaga cya Kivu ku gice giherereye mu karere ka Rutsiro, bafunzwe bakekwaho gukubita ingashyi ku kuboko kwa Hakizimana w'imyaka 27 bakarohama byanamuviriyemo urupfu. Byabereye mu murenge wa Boneza, akagari ka Bushaka, umudugudu wa Rutagara, ahazwi nko ku kirwa cya Bugarura, ari naho bari bacumbitse bose ku mugoroba wa 27 Mata 2026. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Boneza, Muhizi Munyamahoro Patrick, mu kiganiro yagiranye n'Igihe dukesha iyi nkuru yahamije aya makuru avuga ko ari impamo. Muhizi yaboneyeho gusaba abaturage kwirinda amakimbirane ageraho abyara urupfu, kuko abafitanye ibibazo bakwiye kwegera ubuyobozi bukabafasha kubikemura. Umurambo wahise ujyanwa mu buruhukiro bw'ibitaro bya Murunda mu gihe iperereza rigikomeje. Ibindi bikomeje kuvugwa tuvuye kuri iyo nkuru nuko Minisiteri y'Ubucuruzi n'Inganda Minicom n'Akarere ka Nyagatare bijeje abaturage bakora imirimo y'ubworozi n'ubuhinzi bifashishije lisansi n'amazutu ko bagiye gufashwa kujya babibona bakoresha mu mashini zibafasha mu kuhira cyangwa mu gutunganya ibiryo by'amatungo. Ni ingamba zihari zatuma abakenera ibikomoka kuri peteroli byifashishwa mu mirimo ifite inyungu ku bukungu n'imibereho myiza y'abaturage batahagarika ibikorwa. Ni mu gihe abahinzi n'aborozi bo mu karere ka Nyagatare babikora nk'umwuga bagaragaza ibyifuzo byo gufashwa bakemererwa kugura amazutu ikoreshwa muri za moteri zibafasha mu kuhira no gutunganya ibiryo by'amatungo, kuko bajya ku masitasiyo bakababwira ko bitemewe gutanga lisansi n'amazutu mu majerekani. Ku masitasiyo atandukanye akorera muri aka karere bavuga ko babujijwe gutanga esanse cyangwa amazutu ku bantu bazitwara mu njerekani, aho baziha gusa ibinyabiziga. Abahinzi bari basanzwe baza kugura lisansi cyangwa amazutu bakoresha muri za moteri bifashisha mu kuhira, bavuga ko bibagiraho ingaruka ndetse imyaka yabo ikahangirikira. Tuvuye mu karere ka Musanze nuko Minisitiri Nkurikiyinka yasabye abakoresha gukumira ihohoterwa rishingiye ku gitsina mu kazi. Minisitiri w'Abakozi n'Umurimo Ambasaderi Nkurikiyinka Christine yagaragarije abakoresha ko kimwe mu bintu biteye inkeke mu kazi harimo ihohoterwa rishingiye ku gitsina, asaba ko bashyira imbaraga mu kurikumira no kwimakaza umutekano w'abakozi mu kazi kuko bigira uruhare ku musaruro batanga. Yabigarutseho kuri uyu wa 28 Mata 2026 ubwo hizihizwaga umunsi mpuzamahanga wahariwe imibereho myiza n'umutekano w'abakozi ku kazi, wahuriranye no gusoza amahugurwa y'abagize komite zishinzwe ubuzima bw'abakozi n'umutekano mu bigo biba bigiye bitandukanye. Ambasaderi Nkurikiyinka yagaragaje ko ku isi hari abantu benshi bapfa kubera ibibazo by'umutekano wo mu kazi. Yemeje ko no mu Rwanda hari ibibazo bikunze kugaragara byerekeranye n'umutekano ku kazi. Mu bindi bikomeje kuvugwa nuko nyuma ya Cyubahiro Bonaventure na Gloria Mukamabano, Murindwa Augustine nawe yasezeye muri RBA.
nyuma y'igihe gito Cyubahiro Bonaventure na Gloria Mukamabano baherutse gusezera mu rwego rw'igihugu rw'itangazamakuru RBA. Murindwa Augustin nawe yasezeye muri iki kigo yari amazemo imyaka 23. Murindwa Augustin ni umunyamakuru wakunzwe mu biganiro nka Youth Special, yamamayemo nka Big Brother, yaje no kujya akorana na Tijara Kabendera nawe wiyitaga Big Sister. Akoze kandi muri Twegerane, Magic Morning ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye. Mu kiganiro Murindwa Augustin yagiranye n'ikinyamakuru Igihe, Murindwa kuri ubu uri kubarizwa muri Canada yavuze ko yamaze gusezera muri RBA kuko yagiye kwiga kandi bigoye gufatanya akazi ndetse n'amasomo. Ati nibyo wanamaze gusezera muri RBA ni ahantu hangiriye umumaro mu buryo bunyuranye kandi ndabashimira. Nagiye muri Canada kwiga kandi sinabasha kubifatanya no gukorera i Kigali. Murindwa Augustin asezeye yiyongera kuri Cyubahiro Bonaventure nawe wasezeye muri RBA nyuma y'imyaka 6 yari amaze ayikorera. Cyubahiro yari umunyamakuru wa RBA ukundirwa uburyo yasomaga amakuru, ariko akaba n'umuhanga mu gukora ibiganiro bifitanye isano n'ubuhinzi ndetse no kuyobora ibiganiro binyuranye by'umwihariko kuri televiziyo y'u Rwanda. Cyubahiro yinjiye muri RBA mu 2019 nyuma y'uko yaragiye akora ku bindi bitangazamakuru biba bigiye bitandukanye birimo nka Royal TV, Radio na TV10, Praxi Press, Radio Huguka yatangiriyeho itangazamakuru mu 2010. Bakurikiye kandi na Mukamabano Gloria nawe wasezeye nyuma y'imyaka 9 akorera RBA. Gloria Mukamabano akaba yaragiye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika aho yasanze umugabo we umaze igihe kinini ariho ari kubarizwa. Gloria Mukamabano kandi yamenyekanye cyane mu gusoma amakuru kuri televiziyo y'u Rwanda. Uretse kuba yari umunyamakuru ukunzwe n'abatari bake, Mukamabano yari n'umuyobozi wa televiziyo ya RBA y'imyidagaduro KS2. Tuvuye kuri iyo nkuru tunyarukire mu karere ka Rwamagana aho umugore n'umuhungu we bafunzwe bakekwaho kwica se. Umugore w'imyaka 45 n'umuhungu we w'imyaka 22 bo mu karere ka Rwamagana mu murenge wa Fumbwe batawe muri yombi n'inzego z'umutekano nyuma yo gukekwaho kwica se bamutemaguye. Ibi byabaye mu ijoro rya tariki ya 27 Mata 2026 mu mudugudu wa Rukwaya mu kagari ka Sasabirago. Umwe mu bayobozi baganiriye n'ikinyamakuru Igihe yavuze ko urugo rwari rusanzwe rubana mu makimbirane ashingiye ku gucana inyuma. Yavuze ko mu ijoro ryakeye rya tariki ya 27 aribwo babonye amakuru ko umugore n'umuhungu we bishe ise. Ati ni umugabo w'imyaka 47 wishwe n'umugore we w'imyaka 45 afatanyije n'umuhungu wabo w'umusore w'imyaka 22. Uwo muryango warubanye mu makimbirane aho umugabo yashinjaga umugore we kumuca inyuma. Bamwishe nijoro ku itariki ya 27 ariko bahise batabwa muri yombi. Uyu muyobozi kandi yavuze ko abakekwaho ubwicanyi bamaze gutabwa muri yombi aho kuri ubu bafungiye kuri sitasiyo ya RIB ya Nyagasambu mu gihe umurambo w'uyu mugabo wajyanywe gukorerwa isuzuma mu bitaro bya Rwamagana. N'andi makuru akomeje kuvugwa ku mbuga nkoranyambaga ziba zigiye zitandukanye nuko abagabo n'abasore 36 bo mu tugari twa Rusambu, Kabuye na Karangiro mu murenge wa Nyakarenzo akarere ka Rusizi batawe muri yombi bakekwaho ibyaha birimo ubujura ndetse n'urugomo. Ubujura bakekwaho n'ubw'inka n'amatungo magufi n'ubw'imyaka y'abaturage mu mirima, hakiyongeraho n'urugomo abiyise abameni bakora bambura abaturage hifashishijwe ikoranabuhanga ndetse no gukoresha ibiyobyabwenge.
bose batawe muri yombi ku makuru yatanzwe n'abaturage bahamya ko bari barembejwe no guhozwa ku nkeke n'abajura ndetse n'abakora ibindi ibyaha. Umuturage wo mu kagari ka Rusambu yavuze ko abakekwa bafashwe nyuma y'uko mu murenge wa Nyakarenzo hamaze iminsi havugwa ubujura bw'inka, ihene ndetse n'amatungo magufi. Bakunzi mudahwema kudukurikira ku mbuga nkoranyambaga zacu ziba zigiye zitandukanye, iyi niyo nkuru idushyize ku musozo w'ibyari biri kuvugwa mu makuru hari kugenda agarukwaho mu bitangazamakuru bigiye bitandukanye. Reka nizere ko ibintu ari umutekano mu gifu no mu bwonko kuri wowe udahwema kudukurikira ku mbuga nkoranyambaga zacu ziba zigiye zitandukanye. Tubifurije impagarike n'ubugingo, ntimugire umujinya kandi ntimurakare.